turanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Turi ku mugoroba wo ku itariki zigera ku 9 z'ukwa mbere 2026. Birumvikana rero ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Urugamba rukomeje gufata indi ntera ku buryo bukomeye cyane. Turaza kubabwira yuko abarimo abajenerali 11 ba FARDC bashinzwe gushaka kwivugana Tshisekedi ndetse no guhirika ubutegetsi bamaze kwimurirwa muri gereza nkuru ya gisirikare Kinshasa, by'umwihariko ya Ndoro. Turaza kubikomozo tubive imuzi n'umuzingo. Ni amakuru angezeho mu kanya, ndavuga nti nyamuneka turaza kugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Mu mezi menshi ashize rero nibwo abasirikare batawe muri yombi bakekwaho umugambi wo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Abasirikare rero biteganyijwe yuko bazagezwa imbere y'ubutabera, by'umwihariko mu minsi iri imbere, baregwa ibyaha rero birimo kugira uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi, by'umwihariko kujyana umubano n'abagizi ba nabi ndetse no gucurira umugambi mubisha mukuru w'igihugu ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba nibyo baregwa rero, by'umwihariko ngira ngo yindi nkuru yabo turaza kuyinjiramo tubabwire gereza bamaze kuba by'umwihariko berekezwamo. Turaza kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, rero tugende tuba updatinga 5 kuri 5. Muraza kunyimira tugaruke gato ku makuru arimo aturuka mu bice byano muri teritwari ya Uvira ibintu byakaze. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo. Mu mujyi wa Uvira harimo amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kwinjiramo, muraza kunyemera kandi mbabwire yuko Tshisekedi yagaragaye mu gushyigikira ibiganiro by'amahoro bya AFC M23. Turaza kubikomozaho, ariko kandi turaza kubabwira yuko nyamuneka icyatumye witwa Koloneli Lieutenant Colonel Mark Hazkai yagizwe umuvugizi w'ingabo za FARDC by'agateganyo. Turaza kubyinjiramo tubabwira impamvu yamaze kujya ahagaragara. Igihugu cya Tanzania cyamaze no kuba rwose ubona ko noneho cyadekaraye intambara mu buryo bukomeye cyane, kuko kimaze by'umwihariko kohereza ingabo kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo rero bamaze kohereza by'umwihariko iki gihugu cya Tanzania biravugwa yuko zigiye kongera gutangira ama operasiyo agiye atandukanye, by'umwihariko zigiye by'umwihariko gutangira by'umwihariko kugira kuba bakataka ibice byose birimo AFC M23, by'umwihariko ibice byafashwe bakabasha kongera kubyigarurira byose. Rero turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo. Turaza kujya muri teritwari by'umwihariko ya Walikale tubabwire uko situation ihagaze, Rubero nuko ndetse na za Masisi, Minembwe naho nuko. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande ubwo M23 yatakazaga umujyi wa Goma yari yawufashe, babizi ko yakuweho n'ingabo za Tanzania. Amakuru rero yamaze kujya ahagaragara, izi ngabo za Tanzania murabizi ko zagarutse ejo bundi zikagaruka zije mu bikorwa bya IAC na SADC, ariko ibintu bikaza kwanga ndetse bikaza kugaragara yuko rwose uwitwa Samia Suluhu Hassan yakubitiwe bikomeye kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akanasaba n'imbabazi mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Amakuru rero yaje kutugeraho atariyo ivumbi, munyemere mbabwira yuko ubu noneho Tanzania yagize gutya igahita isinya amasezerano n'igisirikare by'umwihariko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amasezerano mu bya gisirikare. Aya masezerano rero ngo akaba ari amasezerano agamije by'umwihariko ngo kuza kugira gute, kuza by'umwihariko kuba bakigaruza bimwe mu bice bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo gukomeza intambara ndetse no gufatanya gukomeza ibibazo by'umutekano mu karere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize umukono ku masezerano mashya n'igihugu cya Tanzania agamije guteza imbere ubufatanye bwa gisirikare n'ubwirinzi busesuye. Aya masezerano rero akaba akurikiranwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba akurikirana n'ayo bajyanye n'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2022. Akaba ari igikorwa rero kigaragaza icyerekezo gishya
kigaragaza icyerekezo gishya cy'ibihugu mu gukemura ibibazo by'umutekano muke byibasira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amasezerano rero by'umwihariko yiswe Greater Lake Security and Defense Cooperation Agreement agamije kubaka urwego rw'ubufatanye bukomeye mu byerekeye imyitozo ya gisirikare, guhungabanya amakuru y'ubutasi, kurinda imipaka ndetse no gufasha mu gutabara mu gihe haraba ikibazo kibaye ku mutekano ku mipaka. Amakuru aturuka mu nzego za gisirikare rero avuga yuko Tanzania ifite ubunararibonye bukomeye mu gutoza abasirikare, cyane cyane abasirikare bato ndetse n'abofisiye bato. Benshi muri abo bakaba baraturijwe mu mashuri ya gisirikare muri Tanzania. Bivugwa yuko kandi ko kugira ngo amasezerano abashe gushyirwa mu bikorwa, abasirikare bagera ku bihumbi 12 biteguye koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi iri imbere, bakazafashwa mu bikorwa byo gushyigikira umutekano. Katurebe, bakazafasha mu bikorwa byo gushyigikira umutekano, amahugurwa ndetse no kubaka ubufatanye bwa gisirikare. Abasirikare rero bazakorera hafi, bazakorana bya hafi n'ingabo za FARDC mu guhangana n'umutwe wa AFC M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru abivuga. Ariko abasesenguzi mu by'umutekano n'imiyoborere bemeza ko aya masezerano ashobora kuba intambwe ikomeye yo gukaza urugamba hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu banenga aya masezerano bagaragaza ko Tanzania n'u Burundi bifite ubunararibonye bwo guhangana n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bakanibutsa ko mu bihe byashize ubwo imijyi ya Goma na Bukavu yafatwaga, hari ingabo z'ibihugu nyinshi z'amoko agiye atandukanye, ariko ntibyabujije AFC M23 kwigarurira iriya mijyi. Mu ncamake rero y'aya masezerano ya gisirikare hagaragaza ubushake bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo gukomeza gukoresha ingufu za gisirikare mu guhangana n'ibibazo by'umutekano muke, ariko kandi akaba anashobora kongera umwaka n'ubwoba, by'umwihariko n'ihungabana ry'akarere k'ibiyaga bigari. Ibyo ntibiri kugenda bitugeraho. Nduhungirehe rero nawe hari ibyo yatangaje, amuneka abwiye ati ikijyanye n'amakuru nta handi wakibariza. Nduhungirehe ati iki rero sasa, Nduhungirehe ati iki. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni zisohoye raporo y'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo gukwirakwiza amakuru atari ho kandi ashingiye ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR ufashwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki 30 z'ukwa 12 2025 impuguke za Loni zasohoye raporo ishingiye ku iperereza zakoze mu kwa mbere kugeza mu mwaka wa 2025 hagamijwe kugaragaza uko umutekano wari uhagaze mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Raporo yibanze mu kugaragaza ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba AFC M23 ukomeje kugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu butumwa kandi bwabo, impuguke za Loni ziyobowe n'uwitwa Kazikistani Vaga zashinjije abarwanyi ba AFC M23 kwirukana abasivile mu nzego zabo ndetse no kubabuza gukora ibikorwa by'ubuhinzi. Zanasobanuye ko kandi ibitero ngo byibasiye FDLR ngo byatumye abasivile benshi bahungira muri Uganda agaragara mu karere ko muri teritwari ya Rucuru. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati iyi raporo yashyizwe ahagaragara ikomeje guhimbwa n'inyungu z'umutwe wa FDLR wakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994 kwibasira FDLR mu buryo bwateguwe n'izi mpuguke bigamije gutanga kandi ishusho y'uko uyu mutwe w'iterabwoba atari umwe mu bikorwa by'iterabwoba gusa, ahubwo ko bishobora no kuba icyaha cy'intambara. Yavuze ko kandi impuguke za Loni zabaye intandaro yo guhindura amakuru mu buryo butari bwo bigamije mu gushyigikira FDL ndetse no kwimakaza inyungu zayo. Yanasobanuye ko kandi ibi bikorwa bishingiye ku bufatanye bw'igihugu bitandukanye bigamije guteza imbere urwango ndetse no gusubiza inyuma imiyoborere y'iki gihugu, by'umwihariko mu bice bya Afurika yo hagati. Ambasaderi Nduhungirehe rero yasabye umuryango w'abibumbye gukurikirana ndetse no kubaza abashyigikira ibi bikorwa
ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kugira ngo amafaranga atangwe mu bihugu bitandukanye adakoreshwa ndetse mu guteza imbere no guteza impinduka mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nka data ndabona amakuru ari menshi. Amerika na Katari ni umuryango wa Afurika yunze ubumwe baramagarijwe guhuza inzira y'i Washington DC mu rugendo rw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabona amakuru ari menshi yo arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Munyihanganeho gato sorry. Ndabona ari byinshi cyane hano tugiye kuvuga burira buke. Ndabona ari byinshi cyane rwose. Reka ahubwo izi nkuru tube dusa nk'abasubikiye hano gato, ahubwo duhite tugaruka gato kuri ino nkuru nanone nabonye idasanzwe. Nyamuneka ino nkuru rwose nabonye yakomeje kugenda ikwirakwizwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nanjye nkavuga nti rwose muri bwa budasa bwacu turaza kuza tuyive imuzi n'umuzingo. Turaza kuza tuyive imuzi n'umuzingo. Aha, reka ku buhanga bw'ibyuma babe bayidushakira kugira ngo tuyinjiremo. Uwitwa Tshisekedi bwa gatatu yagiye kwa Lorenzo, kwa Joao Lorenzo. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kugira uruzinduko i Rwanda muri Angola nyuma y'iminsi 3 ahavuye. Tshisekedi rero yaherukaga i Rwanda kuva kuwa mbere ku itariki 5 Ukuboza, aho yari yarahuriye akanagirana ibiganiro na perezida wa Angola Joao Lorenzo. Perezida wa Kongo Kinshasa mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X twahoze ari Twitter yavuze ko Joao Lorenzo ari we watumye Tshisekedi kujya i Rwanda, ubwo niwe wamutumiye. Yunzemo ati ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu byombi byibanze ku gusuzuma ingamba n'ibikorwa biri gukorwa bigamije mu kugarura amahoro arambye burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'inzira i Washington iduha ndetse n'iduha. Amakuru avuga ko Tshisekedi amaze igihe asaba Lorenzo kumuhumuriza mu biganiro bya politike bitavuga rumwe n'ubutegetsi bwe mu rwego rwo gukemura ibibazo birimo iby'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro bya Uvira kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi mama 23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya mama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano
w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23. Mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Vigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwageze ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko
ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi impunzi zikomeye.